কি সমাজ সেবা কোন সমাজ সেবা হোটেল মেরিয়ন ভিতর সমাজ সেবা চলছি কি সমাজ সেবা কোউ সমাজ সেবা হোটেল ভিতরে চালিছি সমাজ সেবা অভিনেত্রী আমার বর্ষা হানি আমার বাপুর সে হানি ওড়িয়া চলচ্চিত্র জগতর জনাশুনা নায়িকা বর্ষা করুଛନ୍ତି হোটেল ভিতরে সমাজ সেবা একথা আমি কହୁନু আনিয়া একথা কହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ আরে বাপুনটা রাতে 2টা 3টা বেলা কান্দুছি তুই গোটে এমিতিয়া চরিত্র তুই গোটে এমিতিয়া ঝিও তোর টিকে লজ্জা লাগুনি হ্যাঁ তু কাহিকি যাইଛୁ কইলু রাজনীতি করিয়া পই ଏପଟେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ରାତି 2ଟାରେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ମାରିୟନରେ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ସେବା ଭାଇ ଓ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ କାହିଁକି ଯାଇଛ କହିଲ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ମୁହଁରେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ଆକ୍ଟିଂ କରମ 2 ପଇସା ହେଲେ ମିଳନ୍ତା ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ଆକ୍ଟିଂ କର ବରଂ 2 ପଇସା ମିଳିବ ପପୁଲାରିଟି ବଢିବ ସତରେ ମ୍ୟାଡାମ ତୁମେ ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଛ ତୁ ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିକି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ସେଠି ଯାଇକି ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେଇକି ଚୁଟି ଫୁଟି ହେୟାର ଡ୍ରେସିଂ କରିକି ଗୋଟେ 7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ହାତ ହଲେଇଲୁ ନା ତମେ ବଡ଼ଚଣାର ବ ଅକ୍ଷର ଜାଣିଲ ନା ତମେ ଯାଜପୁରର ଜ ଅକ୍ଷର ଜାଣିଲ ଏବଂ ଶେଷରେ ନା ତମେ ରାଜନୀତିର ର ଅକ୍ଷର ବି ଜାଣିଲ ନା ତୁ ବର୍ଚଣା ଗଲୁ ନା ତାଙ୍କର ବ ଅକ୍ଷର ଜାଣିଛୁ ନା ରାଜନୀତି କଲୁ ର ଅକ୍ଷର ଜାଣିଛୁ ନା ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ପାଦ ପକେଇଲୁ ଜ ଅକ୍ଷର ଜାଣିଛୁ ଶେଷରେ ମ୍ୟାଡାମ ଝାଳ ନାଳ ପୋଛିକି ଅମାନତ ହରେଇକି ଫେରିଲେ ଶେଷରେ କଣ କଲୁ ଡ୍ୟାସ ମରେଇକି ଆସିଲୁ ଅମାନତ ହରେଇଲୁ ଝାଳ ଫାଳ ପୋଛି ପକେଇଲୁ ଏବେ ତ ସୁଧୁରି ଯାଅ କାହିଁକି ଲୋକ ହସାଉଛ